Amakuru yacu reka tuyahere hano mu karere, duhereye hano iwacu mu Rwanda Rugby Men's 15th National League 2025 umunsi wayo wa 9 wari uteganyijwe kuri uyu wa gatandatu ku ya 20 z'ukwezi kwa 9 2025 ni yasubikwa League. Kuri ubu ngubu imikino yari kuba ari 3 ariko kubera cya kibazo cyo gusubikwa kw'imikino igiye itandukanye haraza kuba umwe, mu gihe Lion de Fer yari kwerekeza muri Misizi Playground mu karere ka Muhanga igiye gukina na Muhanga Thunders. Uwo mukino ntawe ukibaye kubera impamvu zigiye zitandukanye. Muhanga Thunders ikomeje kugaragaza muri iyi rushanwa mu gihe hataba hari perezida wayo Livingstone uherereye hanze y'u Rwanda. Ikipe ya Muhanga Thunders yagaragara ku kibuga aho imaze gusubikisha imikino 2 ikurikiranye. Mbibutsa yuko yasibishije umukino Muhanga ndetse na Burera nuko bakaza guterwa amaga, ni nako kandi baje no gusubikisha uwa Lion de Fer kandi bari kuwakira nawo. Dukomereje mu hano mu Rwanda muri yasubikwa League, ya kipe ya Resilience nayo yari kwakira ikipe ya UR Grizzlies, ya indi y'abanyeshuri bataragera muri iyi shampiyona, aho bamaze gukina umukino umwe bakinanye na Thousand Hills Rugby aho bari i Kigali, ariko nabo kuri ubu ngubu nibarongera kugaruka muri shampiyona. Ukibaza icyo federasiyo kugeza maginga yangaya ibitekerezo kuri aya makipe akomeje kubishya Rugby y'u Rwanda, aho umukinnyi amaze kwiheba avuga yuko adashobora gukomeza gukina ibintu bidasobanutse, aho yitoza akabura imikino kandi shampiyona yitwa ko ihari. Dukomereje mu mukino uraza kuba kuri uyu wa gatandatu, Alpha Kagugu yafashe rutemikirere yerekeza mu karere ka Burera aho igiye gucakirana n'ikipe ya Burera Tigers, aho bizacakiranira ku kibuga cya Gitovu aho mu karere ka Burera. Mbibutsa yuko Burera imikino imaze kuba 7 mu gihe andi makipe yose afite imikino y'ibirarane. Iyi Burera rwose nubwo idatsinda ariko ifite combativite kubera yuko imaze gukina hafi imikino yose nta rwitwazo kuri Burera, mu gihe andi makipe yo akomeje kugaragaza ingorabahizi mu gusubikisha imikino. Dukomereje tukerekeza mu gihugu cy'abaturanyi muri Uganda, nta kindi gihari n'amarushanwa ya Nairo Special Uganda Sevens arakomeza akabera hano hafi y'u Rwanda aho mu karere cyangwa se mu ntara ya Kabare. Mbibutsa yuko b'Abanyarwanda uko ari 3 batangiranye series bari kuri liste, aho bona abandi atari Kunesha Nukwayo Shalom, Kayihura Johnson na Harerimana Robert bose bari kuri liste iraza kuba icakirana na Falcon guhera isa 3 zo muri Uganda, isa 3 n'igice ariko zikaza kuba isa 2 n'igice zo mu Rwanda. Ni nako kandi baraza kuba bacakirana ku isa 6 n'igice zo mu Rwanda, baraza kuba bacakirana n'ikipe bita KU Close, mu gihe isa 10 zo mu Rwanda na 50 baraza kuba bacakirana n'ikipe ya Walukuba. Uwabashaka kwerekeza ni hano hafi ikabare rwose kuri Kabare Stadium, kuhagera n'amasaha makeya kuko n'abaturanyi. Mbibutsa yuko n'abategarugori ba Jinja Hippos baraza kuba batana mu mitwe aribo Nairo Rapids, aho bafite Budu, Walukuba ndetse na Avengers bazakina ku cyumweru. Mbabwira yuko iyi mikino rwose kuyireba ari mutwaro iminsi 2, nuze gucikwa n'iyi mikino kandi Nairo Special Sevens zatwegerejwe hano hafi ikabare. Dukubitiye muri Kenya, icyo nababwira cyo nuko Vincent Onyala ariwe MVP wa Nation 7 Circuit mu gihugu cya Kenya. Mumfashe tunerekeze no mu gikombe cy'isi aho haraza kuba semifinals ya mbere mu gikombe cy'abari n'abategarugori Rugby Women World Cup 2025. Ikipe ya New Zealand Black Ferns iraza kubicakirana n'iki
n'ikipe ya Canada. Nuze gucikwa n'uyu mukino uraba uryoheye ijisho. Ni nako kandi ku munsi w'ejo ikipe y'Ubufaransa izaba icakirana n'ikipe ya mbere ku isi mu bari n'abategarugori ariyo Ubwongereza. Nuzacikwe n'uyu mukino. Mumfashe twifurize Brian Makalama Chora J, koca watoje ikipe y'u Rwanda Silverback, yavutse kuri uyu munsi. Happy birthday coach.